تماشاوان ما داکو ام زانیاری زیاده تر درباره ویدادگه ده ناس بکن نهاجیش بروکسل روزنامه‌وان بنیاد جزیری بریا سکای به تفلی بولتان مد به بنیاد خیر هاتی سر اکرانا روش آوا تیوی ام جویه که دست بکن کم اف دروجا دویمین ده دادگه به نقاشن لسر سوجن داگر کریا ترک بردوامن ام دست بکت خوازن و ناس بکن یعنی دنوا دروجان ده بلگه و دلیل کو جبو دادگه هاتن پیشکش کرن حتی چه آسته باندورا خواه خورت بو کو او سوجین داگر کریا ترکین لدیجی بناسازیا هرمی لدیجی آنجی سوجین دج مروفیه کل باکرو روشلات سوریای پیک آنینم بلگه این کو هاتن پیشکش کرن حتی چه قیسی باندورا وی خورت بو سلام ورز جبو حمو تماشاوانی روج آوا تیوی یعنی براستی جی دادگاه کی گله کی گرینگو تبت درباره دوسیین گو هاتن آماده کرنو عروسا درباره کسی گو دریا سکایب د باشداری دادگاه بون کسی گو شاهد بون سروان بویراو دعینی دمیدی ویدیو یکو توثیق دکن سروان ایری شوبان بن پیکرن و بان سوجین گو دولت ترکو چتوین کریه همو هاتن پیشکش کرن جبو هیئتا دادگاهش بو در زاندنی باید باندورا خوبی گمان گلک مزن کر هر چقیسی دولت ترکا داگر کر انکار دکو هر چقیسی خود دست نشاند کو دولت که دموکرات و مسئله و هدف گرفتن سیویلانین لی بر بچعب و بتیبت جی ایرو روژا دویمین بو درباره هدف گرتنا جنان و سوجن درباره جنان و دوسیا هدف گرتنا سروکا پارتیا پیشروجا سوریا شهید هبرین خلف درباره وید ویدیو پروژه هبو آنچتین احرار الشرقیه گو اف کمکوجی پیک آنی اف سوج پیک آنی پروژه دا آخرین وان کسانا کو چرنگی و هویتیان تومار بکن و بالا بکن دعینی دمید چوا گوجنیز و چک بهات بکار آنین وقت انفاضه کی به محکمه کردن خوشی وان همو کریار کبن چچوه سوجن یه دجی مروباتی سوجه شب دعینی دمید درباره دایکا شهیده برینا ببینه گو پر هاتو بود چکرم ویدیو گو شاندو درباره برای تهدید هات کرن سر بریا گو به شهید کرن باتی واتای گو دولت ترک آداگر کرو چتنوی به چرنگی بزانستی و به پیلان بان کریارین هوبانت که مسئله اونین گو دما شرکی به قوماندن گو کسن سیویل دوی شریده شهید بکمن جیانا پاش دست بدن دعینی دمید درباره رولا جنه و رولا شهید هبرین جبو آزادیا جنه جبو خوالی درکتنال جنه و ناسناما جنه جهات دست نشان کرن دعینی دوسیای ده دعینی رونشتاندنه ده سر هدف گرتنا یسرا درویش و لیمان شویشی هات راواستاندن و بتبت جی درباره به کمکوجا گوهات کرنجی راپور هبون درباره وان راپوراجی شوکی برفره دادگاه لسر هات سکناندن دعینی دمیدجی درباره شهادتا زینب سعید محمد اگو بیستو حتی ماها ایلول 2022 کی جوان جی هدف هات گرتن درباره ویجی دوسیا هبو هروسا ویدیون مالبات و در دوره بحثا ترکا داگر کرد لسر جنان دکه یعنی اف کمکوجا هات دست نشان کن گو راستی جی دالی درونین گو دولت ترکا داگر کرد بکارتینه هری ضرر جوان ایریشا دکه جنه و ارمانجا بان ایریشا و هدف گرتنا جنا و جکو دورخستنا جنه جره ببریا قصر دورخستنا جنه جه پیک آنینا رولا قد جباکی دوکو پیشنگا جباکی و گو تیزانی شورشا روجاوای کردستان شورشا جنه ناس کرن و همو علیه جیانی دجنه رول سرکفتی و استراتژی لیستنه سروی اساسیان به چرنگی جنتین هدف گرتن جالی دولت ترک و علی چتوی دریا راپور و دریا بارز نماد و دریا دکمنتا ده هاتن تثبیت کرن و هاتن دست نشان کرن هر وساد درباره راستی روشا گرتین جن
و دست درێژ کردنا لەسەر ژنێ و تەجاوزکردنا لەسەر ژنێ jî ew jî derbarê wê de jî rapor hebûn di derbarê wê jî hep pêvîn hebûn û kesên got feعlî xwe jî rastî van êrîşa û van dest dirêjê hat kirin jî di derbarê wê de vîdyowan hebûn û li ser van hûbîtiya dewleta Tirk û çetên wê bi şêweyê nêzîkî jinan dibûn di girtîgehê de him di alî skenca fîzîkî de a psîkolojî de him di alî dest dirêjkirinê de jî baya jî heta pirsin heyeta mehkemê hebû derbarê encamê van êrîşa çirengî bû û her wisa şevekî berfireh ev kiryarên hovana hatin nîqaşkirin û hatin guftogûkirin li ser van kiryaran. Her wisa di derbarê mijara jinê jî gel birêz parêzer Mizgîn Hesan jî xwe jî sazdiya mafê mirova Bakur Rojhilatê Sûriyeyê tevlî dadgehê bû gelek agahiyên berfireh dan têbet jî di derbarê got 351 jin hatin revandin û piraniya wan jî rastî êrîşên hovana hatin kirin ji aliyê dewleta Tirk û ji aliyê çetê dewleta. Belê ez dixwazim wê pirsê bikim yanî ew qeyse belge ew qeyse delîl ser sûcên dagirkeriya Tirk li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ji dadgehê re hatin pêşkêşkirin. Beşdarên wê dadgehê gelo heta çi astê di girtina biryarê de an jî di dayîna biryarê de xwedîrolin û helwestên wan li hemberî van belgeyan li hemberî van sûcan çi bûn? Yani bêguman gelek bandor van rastiyê ber got berbêçavin belgenin û kesên wir hazirin dostin malbatin taybet jî hedefgirtinan zaroka kesên got şehîd ketin dibistana got hatin hedefgirtin di van êrîşa de taybet jî wek me got jî di aliyê êrîşê ser nexweşxanê de ser ambulansan de ser çapxanê de meselê girtina hedefgirtina ciyên jiyanî taybet aliyê petrol û av û jê enerjiyê vana giştika jî bandora xwe gelek mezin lîstin taybet jî me got jî شموكا جي ومجي يقول للرفعات هاتن كردي جداروكا و بلغي got hebûn وبحث kir civana hî bêtir va dîsanan tewsîq dikin û ev heyet derbarê wê dijî wê raporê xwe amade bike ji bo desteyên bilind ji bo dadgehên Lahayê mafên mirovan saziyên mafên mirova di aynî demê de ji bo radarên dewletên Ewropî giştî got evana belgeyên nîqaş ser wanayê kirin ji ber got ji hemû aliyê xwe de agahiyê û ji hemû aliyê xwe de tewsîq dikir ser van kiryarên got hatî kirin û bi îtirafê û bi erêkirina wan kesên hû têbetî dema behs kir ser şadeta hevrîn xelek got çawa wan çetê got ehrar şerqiyê bu şakra û kesê dî got çirengê daxivin û behsa hovîtiyê dikin dengê sîlah û kararina sîlah di cî sivîla ji mesafa herî nêzik hat kirin. بله از دخوازم با اوایی که کرتاسی جی تبرسوافی پرسامه بده یعنی لگوری شوپاندنین و افدر روش او قیسه بلگه هاتن نیشاندان آنجا هاتن پیشکش کرن جبو و دادگه هی دمین گو دادگه شخواه ایرو بداوید به بریاره که ایرو بداوی به و اف اثبات اف بلگه رادستی کی جان آلی و رادستی کی ورن کرن و لگوری شوپاندنین و گلو پشتی و دادگه هی و تشتکل سر روی عرضی پیکواره بگومان و بشوپاندن جالiyê van hêzên pêzanîn yanî kesê got servî karî disekirin jalîkî din jî de wê ji bo wek me got jî dadgeha mafê mirova bê pêşkêşkirin Kemala Haybê pêşkêşkirin û komîta amadekar jî parêzer di navberîn van kesê got vê dadgehê cî xwe girtin jî parêzerin û êdinin ji wê cî xwe nav dibigirin servî esasiyan ew ê pêşkêş bikin û bişopînin da dewleta Tirk vê dadgeh kirin. gelek spas rojnamavان Binyat Cezîrî ji paytexta Belçîkya Brukselê tevlî bultana me bû dawî zanyarîn derbarê dadgeha geliya Rojava de ji me re ragihandin gelek spas bû te. Spas bo wê, selav birîs.